Zdravo svima, ja sam profesor dr. Dr. U prethodnih par godina sam dobio od vas zaista veliki broj pisama i detaljno sam pročitao skoro oba. Danas ću govoriti malo više o najbitnijim karakteristikama kriptovaluta, pokazat ću na primjeru da li je uopšte pametno ulagati u njih i zašto nije. Ja se ovom tematikom bavim preko 40 godina i otkriću vam šta sam uvideo do sada. Kako bi vama bilo jasnije, prikazat ću to kroz dva grafikona. Na prvom grafikonu prikazujemo kretanje vrednosti kriptovaluta kroz vreme. Nacrtat ćemo naš koordinatni sistem. 0. Na x osi stavljamo protek vremena. Na y osi stavljamo vrednost kriptovaluta. I kao što znamo, kada su se pojavile kriptovalute nisu vredile ništa. Kako je vreme proticalo, tako su kriptovalute krenule da dobijaju na svoje vrednosti. Nekad su padale, nekad su rasle, ali manje više to je izgledalo prilično stabilno do određene tačke. Odjednom, šta se dešava? Cene divljaju, kriptovalute kreću naglo da dobijaju na svoje vrednosti. Grafikon dobija ovaj oblik. Ovde je vrhunac vrednosti kriptovaluta $20.000 po komadu za Bitcoin. Ovaj grafikon ćemo za sada staviti sa strane. On prikazuje dakle kretanje vrednosti kripto tržišta kroz vreme. Na drugom grafikonu prikazujemo realnu imovinu investitora sa kojim oni raspolažu. Također ćemo nacrtati koordinatni sistem. Na x osi obeležavamo vreme, na y osi obeležavamo vrednost sa kojom raspolažu. Kad su se pojavile kriptovalute, investitori su krenuli da ulažu. Naravno, kako su ulagali u kriptovalute, imali su sve manje i manje novčanih sredstava, imovine itd. Ovde su investitori apsolutno ostali bez imovine sa kojom raspolažu. Sve što su imali prebacili su u kriptovalute. Pošto su hteli da ulože još, oni su ovde krenuli da se pozajmljuju i da uzimaju od svojih prijatelja, rođaka, poslovnih partnera novac i da ga ulažu dalje u kriptovalute. Stavit ćemo ih jedan pored drugog. Evo ovako. Sad, najveći broj svjetskih stručnjaka analizira ova dva grafikona zasebno, a to je potpuno pogrešno. Gledajući ih ovako, zaista je teško uočiti neke zakonitosti. Ovi grafikoni su zapravo dve strane istog novčića, a to možete uočiti tek kada ih spojite u jedan veliki grafikon, kao sad. Znači morate gledati širu sliku. Daću vam par trenutaka da razmislite o ovome što vidite. Probajte da izvučete neki zaključak sami. Evo mala pomoć. Vidite ovaj deo pri vrhu? To je takozvana oblast sreće. Srećne su one osobe koje se nađu na vrhuncu. Ovdje je sve tako lepo i sve se raduje. Ako bismo to predstavili rečnikom surfera, to je talas na kojima bi se one, te osobe, vozile što duže, ali znamo da sve što je lepo kratko traje. Nakon tog vrhunca nastupa pad. Pad može trajati duže ili kraće, ali je prokleto neizbježan pre sljedećeg rasta i vrhunca. Da sumiramo. Vidjeli ste šta konkretno ulagači mogu da očekuju. Nadam se da sam bar malo uspio da vam približim ovu temu. Do sljedećeg viđenja.